Yes, and we're back. Apo, you're still with your idol, June Seriales, together with Idol Chang mga pastor. With Idol Janmar Pastor, dito lang Apo 98.5 IFM. Iti Idol tayo nga FM. Of course, good afternoon Apo, kini James. At sa lahat na po ng nakikinig sa San Pedro, Alicia, ayan. Isabel. Alicia. Kan of course dagiti members sa po iti idiken ito family agbubuya iti YouTube ito tanga kanito. We have Bayo Joseph at amo ni Manang Maria Peters of Iowa, USA, together with Kapsat Kathy Cabal Salvador of Hilo, Hawaii, kini Kapsat Charity nga agpa naibusan sa iti pigsang ta inpadag-padag kano ni lakay na. Ayan. Actually guna natin hi from Porterville, California. Porterville. Ano ko na? Ayan na. Ay, Nagpakawaga. And of course, kadagiti sumanan na po, nagadutang nga nag-message kanya ta. Lukatan tamay sa maysa, ket Idol Prince Heart Siason iti palagaw, Bragaw Cagayan dato. Greet ko man iti 26th birthday ni girlfriend ko, ni Joy Balonshot. Kantaan nyo man na jay Endless Love. Endless Love. Sabihin mong lagi agyaman ng idol. Sabihin mong lagi. Lagi siyang mag-ingat ko siguro. Kanjay, sabihin mong lagi. Haan baka dati song nga sabihin mong lagi. Siguro. Ayan, and saan tayo lang makanta ti English into no last part iti program. Tabaka no biglang akibaltang iti YouTube copyright. Mana? Nasa isa yata mo digiti kansyon milatan kansyon Ilocano so song baka oreji kansyon takot ka. Oreji kanta tambis mo isong liklik-lik. Kaslatin kunana na Magandang tanghali idol, pa shoutout nga po family Kaingat from Kamarunggayan, Aurora Isabela. Shoutout po kay Papa Kong nagpipintura ng motor. Kay Rene Boy, request niya daw yung baby Ken ni Neneng. Thank you idol. Di ba? Ado nga agdingding dito at dapat iti makapiright ka naman, di ba? Wala. Naimbang alaw ko na natuima at over ni Elcid Villanueva nga 21 years old from Libertad Echage ko na. Naimbang alaw yung karuba imbag manta kayo. Kuna naman. Bagmantanda kayo, kung siguro. Siguro. Akaruba pa great da kami man. Dito Kartimar, Pasay City nga madamati Buyame, kanyayo. Great ko man, dagiti pamilya dito Libertad Echage Isabela Villanueva family. At sa San Antonio Minita Echage Isabela Ramos family. Ingat po kayo lagi. Request po yung Tartari Gagayak. It's me, Elcid Villanueva, Agyaman na Karuba, and God bless. May samay na kado. Good PM, pa-request po ng Ilocano si Siwit po from Pong Balaan, Pinorma, Kawayan Saray. May sabay. Magandang tanghali po sa inyo Manong June. Nandyan Mark Pastor. Kahit ko tig-request kanyayo iti kanta nga si Sir para ti pamilya Navarrete, pamilya Asuncion, ti Purok ni Bulan, ni Manang Nanang Halian sa ngayon from Jmar Tamparong of Purok ni Bulan, Ramon Isabela. Ayan. Asidig kayo mutan iti African Swine Flu Barangay. Baya. Iti San Sebastian, they're affected already. And nagadon ti apanda pinupuuran nga bababoy yan. So, sayang. Keep safe, apo. Kadagiti nalulumog nga tattao tabaka no sige ti may kanti African Swine Flu. Agkamali da jay virus. Wala. Anyway, haan lang African Swine Flu ti pagkanadan tayo. Tandaan natin kung maapo dagiti bilin iti gobyerno, always wear a face mask, iti agsabon ka kanahin ti ima, dadalang apo iti ang balin tayong aramiden, and of course social distancing. Tahan tayo magkabaalan iti ataduma pa yung nga safety. Tiga di? Kasla kumada dyan face mask kasta nga dati plastic na kaya kumatikas dyan kasla pang frontliners. Face shield face shield yan matikas dito di kolatan payong made so puti guano ayos ko apay nga tutudo ko nata kanya mo na hanga social siyempre dapat kat iti presentation mo ay dapat social mo basit atay ginatang ginatang suputi ginatang nga suputi guano oy bayatan opo apay pa na mag-spray ka kung nadano ko kanya mo na pa na ag-spray ti ko
Mati siyempre na kasi kag-spray ag disinfect ka. Anyway, Diba? amo tayo nga, apo, dagiti dito taltalon, apo, nagkaasat kayo, ta apo, nakitablan iti, kwata, siyempre, napudot, dita ayan nyo. Wan. Natibay ti resistensya yo. When, so always, Tanasanay kayo itinapudo nga panahon. when, so, awamot iti kwadtakat, awamot ititikot nga agar-arado, di ka di, so, Awan na. very safe, So na lang may sana. May sana di dyan. Kaya na di handraktor na. Kaya lang, so, adayom genuwang, no? Kasi siyempre, social distancing. Adayo ka talaga. Iya, atitog mo pa eh. Ay, nakaroon sama aja yan. Adya, di may isang asilong, di jay... Ajinwang. Ajinwang. Tapos aja tali ka na aja. Tawag di dyan. Aja pa ako na. Basikaw, kung kuna na Aja pa ako na. Ano? Tapos aja kayo nga sinumbanger. Iya, dadayo. Wisa ka Mga pang may sanga kawayan ah. Anyway, keep safe. And of course, aside from that, agpapainit kayo apo dita, always drink vitamin C nga kunada. Dagitay nap-nap no iti vitamin C. Aking arad. Dagiti hampay nga nakaasawa, umasawa kayon kaarubatan ni dito amuti panawan tabakano hamon tuket maramana. Di krasya ni. Ayan. Para kini ating ko Annabel nga nag-request ito ay Annabel. Rama. Sumala ka ating ko. Ay yaunayin na yaday mo puso ken kararuak mantisi duduko adi peniliday na ken napnuan tuo jakman lamay peksa tigurak ang napalaus Amang kadpayan na siyak tagbaba 26 years Barung imdaanin awan pa'y asawa awan pa'y girlfriend makidihan Lakay ako niya ng madandanagan dapat lang Nagsan maramanan Ti grasya ni ayan Jakad pagbasulan lukas tat ibaga Gagangay ti barong nga nagbaan Di pa'y laagbedal bilang uyawenda Di pa'y laagkurad tay babae ang madikaniya Maawaganda dagiti so amenen nga babae kaya namatan ti agasawa hampay nakasara kita sa wana adit lang nga po dedekano kak agor uray iti text message Ang pinindip mo nga PM sent amang kadpayin na siya tagbabaan barung emdaanin awan pa'y asawa Lakaya ko na ng madandanaganag Jaksan maramanan Ti grasya ni ayan Jakad pagbasulan lukas tat ibaga Gagangay ti barong nga nagbaan Di pa'y laagbedal bilang uyawenda Di pa'y laagkurad tay babae ang madikaniyak Di pa'y laagkurad tay babae ang madikaniyak Nalawag iti panangibagana apo di sunatang di pa'y laagkurad tay babae ang madikanyak kuna na iso nga no siya sindo ka man nga katetext ni John Mark mabuteng kan madikan to makapag-short kinakitingan agkurad ka Nagalasan Ang mga kasya ayan siyempre bumukay na kasi di mapasamak Oo na no handa ka kayat Hindi ang maramida mo kaya ang agkurad da Madi kas jaya kasla agiro roman kasi so still you will wish them luck or ano di da kayat sana makatagpo ka ng kasi di kayo mo sabayan
Anang araw di mo munyi ka nga makikita di sirok ti katrem. Ada nga tamo awan. Apa mo tudok-tudok. Nagalasan. Okay, naragsangal na yung manong June Cereales and Balong JM Pastor. Kita 98.5 IFM. Happy Sunday and Happy Easter po. Enjoy and God bless from Auntie Sonia Castillo, Santiago. And kuna ni Catherine Akiel nga taday. Sir June ken ading pogi. Oy, mabati man titanod ken barangay official lalo ken kagawad Gilbert Paragua dito ay Del Corpus Blando Family Bacod Kabinge Remigio Archenda. Aha. Okay, ati bato mi atmo is courtesy of kabsat Edeline Kalimlim. Hindi pala ang dati kita no kasi no kabayagan. I guess ni mo susar 3 years ago. Hana, tapi naming inususar tayo di eh. And then insublita lang. So kapatid Edeline Kalimlim nga agtik-tiktok. Agtik-tiktok. Agtik-tiktokan. Good afternoon kay naimbag ko na natin mo naimbag nga malam yu kuya kablaaw man ni inang kantatang ko nga ada di jay kumkuman kuya kan kastamatan ti karubami ken Auntie Gina Lopez kastamatan ki ni iti Martinez Brothers kuya Jay Kulalabo Burgos Jai Kulalabo Burgos kasama ten technical ta station niyo kuya request ko man na Jai Imahe Ilocano from Martinez Brothers kuya it's me Monalyn Abenyo it is San Mateo Quirino Isabela San Mateo manon lagmaya tabado yu kuya kaslakay lapan taltalon basta nagwapo kay latawan inspired by Camisa de Chino dayto apo basta no kasuti collar na Camisa de Chino hangapan taltalon actually pantistasyon pabati din sa adik na uncle ko Rudy sa pakikinig po sa inyo Sir June and adik Jam from Catherine Akiel. Yes. And kuna ni Antonio Dalabahan Jr. Parekas mo mga idol. J. Moloch Mildred from Amadeus, Cavite City. Wow. Amadeus. Cavite. Hindi, Amadeo, Cavite. Nagado iti hangag parang apong message so ito'y Facebook, ay iti YouTube, tahang ka-subscribe. So please, subscribe tapno makabasa mi apo. Ken ko na napaya nga dugtong na listening from Amadeo, Cavite. Pa-shoutout po. Idol, maraming salamat sa LGU Santol. At kamusta mga Tagalet Taksur, Santol, La Union. Di ba? Pagkantata ko man di ba? Fiesta din. Fiesta ko mga po. Namin ano nga na-postpone. Awanan. Ang kami nga napanan. Itan. Nga ba? Katagit ito doon mga nag-message. So, Happy Easter, Sir June and John Mark. Kuna na to'y. And John Del Saet na yung bangadayo. Mga idol watching from Echag Isabela. It's me, John Del Saet. Kuna na. And Christian and Arian kay Ponayo. Kin Auntie Annie, kin Uncle Boy Villarta pay gayam. FDD ko na. Apo one day may isang kuha na message na tahang nakarehistro siguro. Pabati kami to the FDD ni Dad Norbing Ricafort and Carlos Cabang. Happy listening to my wife Marilyn Sevilla Ditoy. Minabang Ilagan Seray. And last apong basa kablaawa man ni bakit ko ken ni baby nga John Val nga madamang agduduyan request ko man ni Jai Mang Berting. Yan, so good afternoon. Dito nga may sabi nga sunata na po para kadagiti kapagayam tayo nga dita ikigitipan pantay. Montañosa. Yes. Montañosa. Kadagiti Montañosa. Waday asay balasang naknaki amamuan asay baloy tagabahong naidumdumay pintas na sino man ay lalaki dagusay mangur sunada tinay naksisya tansin maakabong si siyalad tay wadas na numnum ko adiak malinglingan san panag-isisang na yasan mata na'y umilang
Arig mo sang sabong na imulay san bahong na bangloyan na pintas. Noon daod apiteng ieuy daod Manila panasipeng pesanda. Masapol ko sa tayo face mask. Kapaya. Pwede nga nakasaksak. Partakam. Lakad Okay, na. wait lang. Okay, partakam balong. Mabit lang nga po ta. Your battery is running low. Kung ano dito laptop. Partakam. Dito ka go off. Dito. Okay, so kapayatan na. Bumasa akbay katigiti. Doon pa yung mga mensahes yo. Ang tabo kayo mga isaksak. Dito power supply na. No. No. Ayan. Please, make it faster. Okay. Na-revive. Nadugtungan ang buhay ng ating laptop. May kapag lagi nito nagpakita DJ ko na warning na. Naman. So, itultulit iti bumasa kada kita mensahes. Apo nagadula unay. Apo, kuna na ni Christian and Arian Joy. Po na yun. Papati nga ulit, FDD, matipay kano, nangag naganda. Ni Daddy Norbing Ricafort, kini Auntie Annie, ken Boy Ricafort, dito ay na, kinibagot ko, Arian, ken hibag ko nga, An Sagario, Jayman Tukul nga Arado Boss, JM, kuna na. And Greedy Moto, kablawang man, ni Tatay ken inang ko nga, ni Addong Bautista, ken ni Melda Bautista. Thanks, Idol, God bless. Aha. Ni Manang Aida, Clinton, hi Ading June and John Mark. Kamusta kayo? Yan, still doing well, kabisat and Manang amuyok at sumursurot kami apo. Iti paganurutan talagang social distancing, siyempre. And of course, kami sumusumbre kiti opisina. Minsan lang, once a week kasjay. Dati duty mi apo. So, ano pa DJ kantanta balong? Chumuha niyaw. So, kaya medyo malilito. Tata, nagkado nga message. Nagadaw mo lang ito niyo. Ako na tata. Naimbag nga Easter Sunday, Idol, pakablaw man ni Papa Edgar Dalit. Kani Mama Belen Dalit. Kastamot ni Daddy Arsing Terenal. Nga dandaneg birthday kani Mami Susan Terenal. Para kasi man Idol Jay si Siwit Ilocano version. Salamat Idol. Kanami ni Glenn Arthur talagang Good PM Arthur. mga Idol. Kablawak man Tibilas Ko. Nga ni Junel. Prudensyano nga ginindayon. Ayan. Para guys po kami Faith for Love. Faith for love? Baka Faithful Love. Afraid for love. Faith for Love. Kano na gawin? Faith for love. You're a faith for love. So, yeah. Maday. Sa bali yan. Di mo di faith for love? Maday. Oh, sige. Faith for love. Oo, sige. Di mo mo yan. Maday. Amok. Ano ka sana ka rin? Faith for love. Oh, sige. Faith. Sige ko na. And they call it faithful love. Papila ba dyan? Kablawak man dagititigahan nagbakalan mo na. Ramon ni Berlikin ni Nat. Berlin. Ano yun? Good afternoon to SB member Federico Ganitano Jr. Nagbuy-buya. Good afternoon. Kada kayo amin dito, Sir Santa Lucia. Quirino. And of course, sige tita ka San Mateo. Ni Mama Divora. Ni Ekel. Ni Auntie Training. Luna na dyan. Luna ni Auntie Training Karyaga. Ni Madam Afternoon. Training. Ni Ate Karen May Caro. Ni Ate Laika de la Cruz. Ako talaga nga minorize. Minorize ko. Adi lang naman ginaganda di kabsa ng lalakin. Kabsa da. Wan. Sige man, in 5 seconds, anya tinaganda. Ay, pata di palayaw nan. Kinanta-anta pa hindi Huwag garod. 1. Later bin sa tayo rogrogina ka. Boy? Balasang? Maday. Madik ka mo, nalipata ko. Baawang ngarod. Para katigitihan pa, nga nakaigam, tibilit, dita sulusuli. Agbiro kayon, tibilit, timakinbilit. Gumamat kayo. Nasa limuot, deti unag.
Alam mo isla garong derkulon. Nabasa ti kili-kili. My goodness. Joke lang. Inak man tinukmaan, taabal balay ko man. Paamuek padakkelek, bilit ko anaunget. Nuda kay timang gamat, ay sumipit na kaamamat. Iso nga kadian na danyo, to'y naungot abilit ko. To'y bilit ko, to'y bilit ko. No agbalyo dungag, itugtugot ko. Umingar ken makaungat, no masal gidyo. Tasyak lang, tinakaamo. Please do like and share our videos, Karuba. Nga matiti-wish mo ka dahil ang pinakigam ti Bilate. Kidi kwa, manggamat rin gigid. Doon makita da. Gamatan da daguson. Kasi kami nagtartarakin kami. This is Seaweed. We are anong tawag dyan? Breeder nga talaga. Certified. And dati papeles may from DENR. Yan. Sikat ito papel. No kayo karon kay lovebirds, African lovebirds, parrots, the cockatiels, and cockadoos, and cockatrees. Apo mo pang kaya dyan may nagadong. Inak man binisita, sinukainat tay umok na. Ay nagitlog ti duwa, ay nakaruti ragsak na. Nukurso na dayot bilit ko, maaprusan na yagpakada kayo. Tapno maigaman maay ayam yo, to'y naungat abilit ko. To'y bilit ko, to'y bilit ko. No agbalyo dungag, itugtugot ko. Umingar ken makaungat, no masal gidyo. Tasyak lang, tinakaamo. Okay, once again na po, katikitikyan na po nga makita na kami nga kansyon na po iti live. You can visit our YouTube channel, Karuba, kung na po di jay. Of course, at namot iti live comments di jay. No kayo ti kumablaaw nga kami nga mapinda, taki adoon ay apo ta. Dapay dito'y text line, dapay dito IFM. Facebook Live ti IFM. Yes, adoon. May mayatan, ti agdingag, kaya nagbuya kata kami iti YouTube, ta mabalin yung saksak apo dita Smart TV o dajay website mi. Yan. I-type nyo lang ti Karuba, ita YouTube, and then makita yun na po live ko nanan. So, good afternoon. Kini kadakit agniting po, kadakit dita Sili, Aurora. Agzalda and Bautista family, dito'y Sili. Salamat. Daan lang po kayo kapag may time kayo mga sir. God bless. Kung na naman. And damadama ka no, tidingag na dijayan. Aya. Happy Easter Sunday mga idol, kablawak man, damamak, Olive, Papa Cutie. Ading ko Anjon kan Aldrin na always nakikinig sa inyong programa. Tapos kablawak ni Vicente family.
Moran family and Cardona family dito po sa Nueva Vizcaya. Progress ngayong si Siwit. O, eksakto. Nakapas na. Salamat mga idol and God bless. And here's another one. Kung ano ni ating Evangeline. Binabati ko kuyang. Dagito'y kaduak nga nakatambay dito'y kubo. Ni Cyril Aquino, Alaya May. Ako ni Alaya May ang Aliyah nakatambay. Aliyah, yeah. Ni Auntie Ilen Taguba Alberva from Vanji Alberva. Binibining Pilipinas candidate number 4 ini ngam naabak ta na itib kul isuna. Happy Easter FDD watching from Hilo, Hawaii from Ante Cathy. Yes. And he is risen. Happy blessed Easter mga idol. And to all listeners from Ma'am Evangeline Ramelo of Baguio City. Okay, kasakit ko kantaan ulit na si Apo tataawan pa una ti agubuya kanya tatatay. Dako na pakablaman gaya mga idol ti happy 11th birthday ken Christiana Jeline nga apo nga quarantine. Wow. Birthday na Martes. Request ti kanta nga Diskompiado ta makisabay ka no. Thank you. Isa di nagkantay de? Yeah. Can you still natayag siguro dati nga balasang tatan. Nga ubingon. Madite amuno kasano ti lang natatanag-back ti mga nga nakikitan. So, manang Evangeline, apo, umay kami to pumasar dita. Wala. O sige nga Rod, padasin taman nga kantaan da di Disconfiado. Nalipatak sa and dito ti maudin nga sonata ta for the hour. Hanta nga ilipasan ta agalas agalaunan. Okay, 3 minutes lang. Yan. So, so request ito manang Evangeline. Dito iti sonata nga ng paluan Disconfiado. Balong. Pusit, piwak. Oh no, oh no. Oh yeah, tila ataka. Si tatalekat latati padaka para suwa. Dik nga ugalit ag dwa-dwa. Dua-dua. Oray no kwarta ti pagsarita. Anta nasempalata panunot ko. Tanuan niya ti panang ipagarup ko. Kadagiti padak at tao. Isumeten ti amok nga inaramid ko. Ken apo, yaman at ti panakilangen-langen iyo. Panakigayem iyo dito'y mo. Ngayon pa nga asiyo kung maikaten nyo. Disconfiado, kinaawan talag mo ti para mo tao. Pawit mo ka dapat at resibo. Pati titig meken gargaraw ni baket mo. Disconfiado, uri siya sinusika kat disconfiado. Pati anak mo no wag pa siyar gwardyado. No wag pa utang ka dapat at dati titulo. Pati katugangan di nakapulos mahiritan. Ay nagpuskul kiti tarupang. Kay kayat nakapay nga ilutuan. Ket dinamisan nga nagkirkir sunat kwarto yung Digam gamit mo inimbentaryo Inagbaling mo apari kukod Sino ka ayat ti pagarup mo Perfecto ka at tao Kasiksikal at gusto Nalintig ta panunot mo Amin med na taon pagarup mo Ket neng-neng Nung nagsardeng nagpanunot Binukawan mo lang-lang Kayat mo no trabador Ket di na agsal-sardeng Gapunta agsulseldo Trabaho na diretso Amin na masabat mo basa ang panunot da Nung umisam ibagam nga Kakatawaan ta ka Ubing wino barito Bakit na kaya kubo Awan makalanggay mo Amin na kakabsat mo Bida ko sunada Galing adaken ka Amin kay taglisino Kasta nga agawis ka Ubing wino barito Bakit na kaya kubo Awan makalanggay mo Amin na kakabsat mo Bida ko sunada Galing adaken ka Amin kay taglisino Kasta nga agawis ka Disconfiado Kinaawan talik mo tipada na tao Ipawid mo kung dapat ada resibo Pati titig kan gargaraw ni bakat mo Disconfiado Uray siya sinusika ket disconfiado Pati anak mo no wag pa siyar gwardyado No wag pa utang ka dapat ada titulo Pati katugangan di nakapulos mahiritan Ay nagpuskol kiti tarupang Kay kayang nakapay nga ilutuan Ket dinamisan nga nagkirkir sunat kwarto yung Tigam gamit mo inimbentaryo Linagbaling mo apari kukod Disconfiado Kinaawan talag mo tipada matao Tipawid mo kat dapat ada resibo Pati tigtig neken gargaraw ni bakat mo
ubing wino barito, bakit na kaya kubo, awan makadanggay mo, amin nakakapsat mo, di ko sunada o galing at daken ka, amin kitaglisino kasta nga agawis ka, ubing wino barito, bakit na kaya kubo, awan makadanggay mo, amin nakakapsat mo, di ko sunada o galing at daken ka, amin kitaglisino kasta nga agawis ka. Diskompiado.